आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ राज्य थाकी ओइना अहानबा राउंड नेशनल डिवार्मिंग डे 2025 हौदोकपगी थोरम इम्फाल वेस्ट जिला हौजो पांगथोकली गृह मंत्री अमित शाह लाक्लिबा नोमाइजिंग निमित्ता गुवाहाटी अवांग नोंपोक राज्य सिंगी मुख्यमंत्री सिंगा लोइनाना अनौबा क्रिमिनल लॉ अहोंगी मातांगदा मिफम पांगथोकनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की निमित इनिगी खोंगचत लोदेदुना भारत हलखरे अमसुंग भारतना युंबु ओइदुना पांगथोकदौदिबा वेब समिट 2025 गी मांगोइनाना मपान थोरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमसुंग इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री असनी वैष्णवना न्यू दिल्ली ngasi मालेंगी मियामदा वा nganggani राज्य थाकी ओइना अहानबा राउंड की नेशनल डिवार्मिंग डे 2025 हौदोकपगी थोरम इम्फाल वेस्ट जिला की मनुंग चन्ना लेबा उरिपोक लंबोई खोंगनांग खोंकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासिया विद्यालयदा हौजिक पांगथोकली थोरम असी स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन की चाइल्ड हेल्थ डिविजन अमसुंग डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस ना पुन्ना सिनबनी तरामरी सुबह जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स मीट 2025 ngasi haying khongbal upong yumpham da laiba lining thau sanamahi temple board tagi maira lawdun hawdokre all manipur working journalist union amjuna union asigi makha da laiba register tawraba pawmi singi oiba sana khotnabagi thoram asi tha asigi 13 phawba chathagani ngasi maira lawbagi thoram da amjugi president kakching tabam bijoy amasung union asigi thaupu baching charuk yakhi sports meet asigi tongan tongan ba masana sing khuman lampak da laiba main stadium da pangthokani PMJAY मेला उचिवाद लेबा खेलाखोंग हाई स्कूल दंगसी पांगथोकलगनी मेला असिदा हिबोंग मखोंग खेलाखोंग अमसुंग उचिवागी खुंजासिंगना आधार कार्ड पुरक्तुना प्रधानमंत्री की हक्सेलगी कार्ड साबगी खुदोंग चाबा लेगनी हाइरी लेबाक असिगी तोंगान तोंगान बा राज्यसिंग गी मियाबु अमत ओइना पुनसिनदुना भारत की अपुनबा सक्तम अमा सागतनबगी पांदमदा पांगथोकपा नेशनल इंटीग्रेशन टूर ngarang Imphal की मंत्री पुखरीदा लेबा असम राइफल्स गैरिसन दगी लमथाखरे टूर असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान बा जिला सिंगदगी खनगलबा नुपी 53 सरुक यारी मखोइना गुजरात की अहमदाबाद अमसुंग गांधीनगर दा चटकनी तुंगदा नॉर्थ बेंगल की कोलकाता दासु चटकनी असम राइफल्स ना मखोइगा मियामगा लेनबा मरी हेना फगलनबा खोंगथांगी सरुक अमा ओइना राज्य सिगी तोंगान तोंगान बा मियोइसिंगा उनखरे ngarang असम राइफल्स ना इम्फाल की इमा मार्केट की इमा सिंह फगौचाव की मैरा पाइबी सिंह थौबाल जिला की महिरोई लुपसिंग उनखी गृह मंत्री अमित शाह असम अमसुंग मेघालय की निमित हुमनी की खोंगचत हयेंगदगी हौरगनी गृह मंत्री हयेंग असम खोंगचत ऑल बोरो स्टूडेंट्स यूनियन की चही की कॉन्फ्रेंस ता सरुक यागनी थासी की 35 मेघालय दा चतुना तोंगान तोंगान बा थौरसिंग ता सरुक यागनी लाक्लिबा नोमाइजिंग नमितना गुवाहाटी दा अवांग नोंपोक राज्य सिंगी मुख्यमंत्री सिंगा लोइनाना अनौबा क्रिमिनल लॉ अहोंगी मातांगदा मिफम पांगथोकनी दिमापुर पुलिस ना ममांग थागी खुलदा SBI की ATM बुट फकाइदना सेल हुरान केबगी थौदोकता चेनबा मियोय मरी फारे मियोयसिंग अदु युमलोनबा राज्य असमदगी पुलिसना फागतना मखा तना वाहंग पाहंग तंगनबा दिमापुरदा पुरखरे ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की निमित इन्नी खोंगचत लोरेदना भारत हलखरे खोंगचत अदुदा प्रधानमंत्री ना अमसुंग मॉरिशस की मकोक थोंग बलुसिंग बसिंगा तोंगान तोंगान हिरमदा यानसे सिंग सही तोंगनखी मसिगी सरुक अमा ओइना भारत अमसुंग मॉरिशस अनिगी मरक्ता मेरी टाइम सिक्योरिटी की लमदा हेना तेंगबांगनबा अमसुंग US डॉलर की महुत्ता भारत की रुपीस दा ललोन इतिक तौबना सिंग यावरी प्रधानमंत्री ना महाकफम मानबा मॉरिशस की प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगोलमगा पोर्टरीदा उनरबा मतुंगदा चौखलअगलिबा लेबाकसिंगी ओइबा मंगलान अमा म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ रीजन महासागर लाउथोकी प्रधानमंत्री ने हाय ग्लोबल साउथ के लिए हमारा विजन रहेगा सागर से आगे बढ़कर के महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स इसमें ट्रेड फॉर डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ और म्यूचुअल सिक्योरिटी फॉर शेयर्ड फ्यूचर की भावना समाहित है इसके तहत टेक्नोलॉजी शेयरिंग कंसेशनल लोन और ग्रांट के माध्यम से सहयोग किया जाएगा मॉरिशस खोंगचत अदुदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा लेबाक अदुना मिचम अमद पीबा ख्वाइदगी वांगबा मना ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन खुसिनरखी
Bharatna yumbu waiduna pangthokadoriba World Audiovisual and Entertainment Summit Webs lising ani kunmangagi mangwainana Mapan Thoram Mantri Dr. S. Joysankar amasung Information and Broadcasting Mantri Osni Vaisnavna New Delhi da ngasi malengi miyamda Webs na media amasung entertainment sector da pigadoriba platform gi matangda wa ngangani Thoram asita tongan ba laibak singi Bharat da leiriba ambassador amasung high commissioner sing saruk yagani Webs Summit ki ahanba edition asi Bharat na yumbu waiduna sahi asigi me amadagi mari phawba Mumbai da pangthoklagani Boeing Starliner spacecraft asoiba khara lerakpadagi International Space Station da tha mapan hena panduna leraklaba America gi astronaut ani Buzz Wilmore amasung Sunita Williams bu Prithvi gi lamai da puraknaba SpaceX ki mission khodong chadaba khara leibadagi matam khara yaithokle astronaut ani asi ISS da nimit tarani gi leinanaba hokhiba sahi jun manga da Boeing gi Starliner spacecraft da leimari kilometer samri gi mathakta lapa ISS tamna chatkibani makoina tonglakpa Starliner da technically asoiba khara lerakpadagi astronaut ani asi ISS da hokhiba thamapan asi panduna lerakhibani SpaceX na ngasi thagatkani toramba spacecraft aduna astronaut mari puduna panduna lerakhiba astronaut ani adugi mahut sinanaba thorang torambani NASA na mission asigi anoba matam hojik phawbi oina leptri Laibak asida ngasi afabana phatababu maithiba pi haiba utba amasung machugi kumai holi pangthoknari kumai asi dol purnima amasung phagwa hainasu khangnari Uttar Pradesh ki Varanasi da Latmar Holi Phulong ki Holi Ladumar Holi haina tha amachupna pangthokani miyamna nat ki oiba isai khari Holi saktuna harau tayamba phongdoknari raija sigi nangaon dagi miyamna Prabhu Krishna amadi sanchen-bagi phijol setuna Barsana tam na lakpada lamdam adugi nupi singna sai paiduna amasung nat ki isai saktuna kumai asi pangthokhi Rajasthan da su Holi ki sang mai thabagi thoram hori ka dahan pangthoktuna kumai asi pangthokli mandir singda lining ningba singna ngasi ayu anganbadagi hauna lai khurumba laknaki Madhya Pradesh Uttarakhand Punjab yauna atai raja singda chu kumai asi pangthokli Uttarakhand gi Dehradun da lambi khudong thiba thodok amada lambi gi matai da chatlamba mioi mari laikhidre Dehradun gi Rajpur Road ta leiba Sai Mandir manakta yangna thorpa kar amana lambi gi matai da chatlamba mioi sing aduda thomlambadagi thodok adu thokhibani thodok aduda mioi mari mafam adumakta da laikhide Atopa ni amana phibam luna soktuna manakna po hospital da pukhatuna laikanari thodok aduda senaba gari amadi mioi adu masak khangdonaba police na thijinbagi thabak kanna chathari Pakistan ki Bolan jila da Birosh Liberation Army BLN na Zafar Express rail gari attack chathakraba matung phajinduna thamlamba mioi sahum niputaru Pakistan military na kanbangam khre loina na attack chatharakhiba BLA gi mioi yankairom hatkre amarom da BLA gi maikeda gi su phajin kipa security personnel kunlomchu sikre hairi Nupi ki Premier League cricket ngasi Mumbai Indians ka Gujarat Giants ka eliminator match amada ngasi numidang wada Mumbai da sanaragani Bharat na yumbu waidana New Delhi da pangthokliba World Para Athletics Grand Prix lising ani kunmanga gi nini chanba numita Bharat ki chanaroi sina takaman kya lawang ngamle nupa gi javelin event ta Puspendra Singh na meter yankai taret hena langduna sanaki takaman lauke nupi gi javelin da chu Baigasri Jadab na sanaki takaman phangke discuss event na Atul Kaushik na meter nipuhumdoi dasmik mapan ani phangduna sanaki takaman phangke Games asigi medal telida Bharat na sanaki takaman kunthawm doi lupa gi kumapan amadi chenjengi kunthawm doi phangduna ahanba mafam da leiri aroibada maruiba pau amo Raja thaki oina ahanba round gi National Dewarming Day lising ani kunmanga hodopagi thorum Imphal West jila da hoje pangthokli Giriya Mantri Amit Shah lakliba nongmaijing nimita Guwahati da awang nongpok raja singi Mukhya Mantri Singaloina anoba criminal law ahumgi matangda mifam pangthokani Pradhan Mantri Narendra Modi Mauritius ki nimit nini ki kongchat loreduna Bharat da halakre amasung Bharat na yumbu waiduna pangthokadoriba web summit lising ani kunmanga gi mangoinana mapan thorum Mantri Dr. S. Joysankar amasung Information and Broadcasting Mantri Asni Baistan na New Delhi da ngasi malengi miyamda wa ngangani pauloi jare